Dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u novi video. Molim vas subscribe da možete dobivati obavijesti. U ovom videu ćemo malo više pričati o en passanu. To je francuska riječ što znači u prolazu. Pokazat ćemo brzinski šta je en passan. I pješak tu može poći. I tu imate, evo, samo kaže informacija en passan je poseban potez pješaka kojim on uzima drugog pješaka koji je napredovao 2 polja. Znači to je ko da je ovaj pješak kojeg smo gurnuli išao ovako i onda bijeli može pojesti. Ali recimo da crni odigra ovo, bijeli više ne može pojesti ovog. Znači samo prvi put čim pješak krene ovak. To jest potez nakon toga, kasnije više ne. I ne može sad biti en passan. Jer sad bijeli napredovao za 1 polje. Znači kad bijeli napredova za 2 ili crni, znači nije bitno ko radi en passan, ovo i može se dogoditi ovo. I onda je sve po starom. Znači en passan je dosta zeznut jer recimo pokazat ću vam poziciju. Vi ne možete nešto recimo napraviti ovo. Recimo ne možete, sad ću postaviti. Vi kao bijeli ne možete napraviti ovo. Jer crni može pojest. Jer to je kao da ste radili ovo tu. I onda bi vas crni pojeo. Zato je en passan dosta... Kad se naviknete na njega lagano je, ali trebate se naviknuti. I ako vam se ovaj video sviđa, molim vas like, subscribe i share.